pjesme koju su pjevali i roditelji i kasnije njihova djeca. Pozdravljamo vas članovi našeg ansambla koji će večeras biti, recimo, neselomili. Zašto baš neselomili? Oni će to večeras pokazati i dokazati. Dragi gosti, ovo već je namijenjeno i mladima i onima kojima je mladost u srcu i onima u dubokoj mladosti i onima između njih, dakle svima. Naš večerašnji karuzel pjesmenih melodija od 45. do 70. vodit će vas kroz jedno svetlo i plodno razdoblje lake ili zabavne muzike koja je slijedila srca svih. Pa bilo da se radi o italijanskoj kanconi, grčkoj, ruskoj pjesmi, a kroz ovu večer muzike i plesa vodit će nas čovjek ove uzrasni brod u vijeku srpskoj pjesmi Miško Trifunović. Odavno me ljepše nisu najavili, pominjali su i srce, pominjali su i Bosanski Brod, i moje ime i pjesnika, sve to s ljubavlju zbog toga što to sve pripada meni. A kad je o srcu riječ, puno nas je sa nagriženim već srcem, međutim ima ih od ovih muzičara koji su se dosjetili da se u svim kulturnim sredinama ljudi okupljaju oko onoga što najbolje znaju. Ovi su ljudi godinama svirali dok smo mi hvatali djevojke, možda čak i njihove okolo, a oni svirali i zabavljali nas. U tom je njihova pobjeda, jer ne do Bog da su i zapale one koji su zapale mene, da su oni svirali. Mene ste poznali ovdje u prvom izbornom krugu sam prošao, pa sam me prvi našao kod Željka. Četvorica, petorica su uspjeli da me nađu i da mi kažu dođi, bit će nešto. Ja se, narode moj, bojim toga. Ja nikad nisam bio na priredbama ove vrste, zbog toga što ne znam šta bi ja više tu. Tu ne možda se napiješ, ako se napiješ ne valjaš, da upotrebljiš se. A ako misliš da se upotrebljiš, pravi se važno, drugi određuju našu upotrebljivost. Ali sam pristao da dođem zbog toga što znam da mi nećete zanimati mnoge stvari koje smijem da kažem pred vama, a ne smijem pred drugim. Znam da Bosanski Brod ove godine slavi 300 godina, tajno ga slavi. Znam ljude koji se time bave i hoće svaku riječ iz prošlosti da sačuvaju 300 godina organizovanog postojanja života u ovom prostoru. I zbog toga sam došao. Sam ja u prvom izbornom krugu prošao od organizatora entuzijaste date Milankovića koji je ovako meni rekao, slušaj, dođi, ti ćeš samo ti govori, a ostalo je sve moja briga, samo ti govori, a to je najteže, kako ti ga govori, kad nema podataka. Ja sam sad htio u stvari da najavim orkestar. Da najavim orkestar i da kažem ko su ovi ljudi iza nas koji su se usudili nakon mnogo godina pauze da dođu ponovo i da pokažu da ono što je umjetnost nikad ne propada sa malo truda i malo vježbe, a oni su vam puno vježbali da za ovu priliku dođemo. Bako, molim te, pomagaj, ja jesam voditelj, ali pravi voditelji su upravo oni ljudi koji iskoriste druge da pričaju. Kaži mi ko je u orkestru da se ja ne okrećem. Ja ću nabrojati kako moja desna strana, vaša lijeva strana, drži krugu, to je naš Mića, kod ga znamo svi. Iza njega stoji za gitarom naš Iskobrođanin, ali živi u Slavonskom Brodu, a da njegovoga didu i familiju znamo bolje, preziva se Matanović, inače on... Imamo Regol, a do njega je junior Milankovića, do njega trenutno je za bubnjevima Mikan Zvan. Naš rođenik koji je otišao, ali dobro uvijek dođe u našu sredinu i rado dođe i svrati. I do njega je još jedan junior Milanković. Kolegu druga, on je malo više nego mi ostali, pa je sjeo ipak da bude malo sa onim ostalim srednjim staležom, mislim po visini, u Janko Barišićki stanač.
baviti muzikom i da zabavljamo i sviramo. Još će biti, ovo je orkestra koji će svirati za pred. Međutim, još će biti tajnosti se čuvaju. Da, ima neka tajna veza. Evo, ima ovako tajnu, a to je ništa, to je Marko. To su ljudi koji su nas zabavljali i koji će probati ponovo i uspjeti u prošlost. Koji sve svirao, otak se svirao. Imamo imena, akademski sam prestao, kako ja ćemo se to predstavati, ja vidio muziku, istoriju muzike, pa ćemo onda... Uvijek je bilo muzike od prvoga momenta, a nije bilo svirača i nije dirigenta, bili su strašne oluje, urnebes, lom, doloma, pljuštanje kiše i mora i grmljanja groma, a onda dođe čovjek da sve to imitira, da sve mu duše doda i svira i to se daleko čulo. Saznale za to žene. I sad kad dođe da moli, sviraj samo za mene. To se svidi sviraču i onda poče da bira, sa svojom ženom čuti, a svakoj drugoj svira.